lakini mumanye tese Yesu mbale nga bafasi 12 Thomas tatoke to talinge kudau tikereka mo bona sabana bali ba mintu batukire bakobochole keonga lonko babuli atarani abantu ba mintu mubasabire ande mubaye chingaki kiagera tiba manyetie kibagokora ayatali mangana bosire ukunuko gani kwa bana chena aba entenenera kiagera nabo uretiwe omweri oyeligesa yoli kobese cha miyonsi yomugusi naende kroba kongosa yonkora buye kiagera tiba manyeti munande me eso kutungu kwana na bonde socha sasa lakini ese bintu by'abantu tunaenda kwa unyenyekevu na tuna heshimu hekima ya kila mmoja wetu. Like now, instead of abusing, I'm asking them to give an alternative way. They operate the same in a better way. Tusabe anamaya, balibate bangankara munkarutu mengu, eliteri mengwe. Ulino mukabara mukwana, lakini muntu iseruki sende. Now, let him find time we share as a brother and a friend in the interest of the larger community. I have nothing personal about what is going on. Where conversation yobu yabu mogusiko bamo samatuka mangari busio. Abiri siya samatuku. Kaya bantu bakwara baba. Deli kobo mo koko kosa sende ndumu mura sasa woni ma dese gimne kurwan endogo sabankeli ngali bakali yoko tabana naso montogo to kase njoli ngali nali ya jenesa enyole chinga kito kwane munaba kusi nestoroji kujibosyo ya sai na bago to konya semo yo mohori kabisa mbatu kilikondo twabere nege siese gati mune se chingo ko jigu to ko nyoraka tuoni kako sokiri yonya ebi murabi atukire bitageti kworo kinga chinte ngemba bwate parati ndira mangana manene kwa sabira maya nduto atemiri to Kristo goike sinya sara to ikinto manyeti lakini yutwali ukugani ubutambe tuwa sabira maya to kanya mangana yukuna go change Wako nyora muntu woro kirjinta nge kidogo Kenya nega ne tiabarai asakuru gusi ina abugali sa lakini dali kuru gusi munu murayo gusi akuru gusi munu murayo Kenya abone bintenge byaro kande kidogo igintu kiburi tunugu siga wali ko ama sabama ya nugu siga gutoke ibi murambirondo kibirase asakuta jumu pira na bako yogomi twale ko sabana namaya kera mupana boigo uranyora wakuligina bako tereria kinya igigindu tukuruka TikTok social media nekera mupana magana ayu bangona bali bushana mubale members kana bakwana sikin kwana chiria na babulinga ekero mugukwana magana arabwalia mwakwana buya mwabeka chiseme ande mworo kubu ngai na wano mwangu iga imurambiro bibiri bitatu ya kwana mangana mabi ugusinyuko kucharabu yo mwakuru kwinduruchi yo nakuru kuchastas kengere uchastas kengere neru rama bishop paka bishop agasinyuko charabu igankuna metaka ndama mangane chisomi akiyale kunyali kana tata kumukulika likabuya leka jisemi igana na inu chibagache ase conversation yukwagacha igisak igana na inu bagache in character conduct and behavior because that's the only way
turai kanange tukwana mangana butwagacha na indaragere tumenya mu muna ba Kenya. Going forward, Kenya munense abende gisikubu tara class baka no na baba burai abe president abe hu to abere to ko ba mu kogenda. Kenya ni bwa to bolema burai buku bumiense. One during the process of discussions tukuringa ngaya akamurakari gutuk usumuswat samu akamabuta kisemi muna chie atuoro keli njira next kisemi jigaitanga usirane gutukansa abo twale gukwana lingana kisemi chichiruete kurwa a community yomugusi yomugima karamoria ngaitaba agaja bwone skalia ibiombe byagusi yengima yonsi bilange 37 agachange metinye neskalia tukagamba mangana bakubulia chingenjo nejisemi a community yomugusi iranyare ko bamu kisemi kibamu asukwe agacha karoma kwana magani kisemi kategera karambu ya kababuli muna bagande titokole munegesa bagante bina ikunyale kana tutwaro bomo umugusi ubwate kirenga kimirimu number 1. Number 2, bakambuli na ikisemi cyane kurwa twaga cyuburai bukube kumugusi amo asukwigika okore mirimira konyu mugusi munegesa turamaje sumugusi atali uikire ange nare ne bangumbu egera tubeke kinguru cyumugusi amo kyagara kore kanaru mungaini aro moremu ago soka uliye ngabi na aro murai egere tobe kiumbe unege saku tonyo ali bali ukina na nibi saku binde tonyo ali bagana ndu yuko gamba na tonyo ra magendo asilo bali akeni intikinga joka mogani kenyora kriburungu wakam terminani na meninga na ikisemi chikurwa turambali bali bamintu barare twakwanera na muna bonu mwana uyo akwana kurumumbu akwana magana yetu igwa naende baka ntebili yo mwalio na kitware konyora kisemi chokoroshikira ma kebutu kengere ya sama kong tichingeju ao ekero tule no kugania ekero to kurambali magana jobu buibu chingeju jones pero naji kuya bikira tiri kanyora magana yeji semi magana tagete ko tegere una banta bange magana tubwente kutakuna subungwana na kwirwa suku ya kora tona bakwane biumbe byose bagante bingancha sobole ugwao ne network ya basani bao utubika mu gushingima twenyoreli bagaji ukumanyana agoteba ninganga cyukubani woito kure kira twa amatabaya ekubata linganeli buya kanyora nililitu ngaitaba ngatikanteme abayari kunyari kanambi kumukutano nyambali gali simbeke tombe moina ninjara turaba sani kamanya kero dogo ikaransa kero mundo agucha untaracha kero mundaracha tumanye ukwana mangana kariyu ngaininga tigatuligiase tugu ikaransa sobo toeru tukwane uneke umbigia echamiengima kajigo tema Masai Mara tinanyora sare burungi nkenyora sikiricho abweneret anda sumugano
no chimbaratiru chaitu chiruite gocha kurwa sakuru kwa kabyanga karanaga ya musani kangoro kyasari ngatobu ndagire kwami chaire buya ngateba beke mayuru sanuru ime chayeme kwansubule mu bunu bwaitu karaba beke meyu kabunya baraya bo sibachitinya mwanga ngancho mumanyane tubeka magana ari twakwarite kando agwemesa abagusiba nachenga ayanaro batagita tarishina moja tamisheli yaeta bagacha moja kwa moja barabarai wichinsemo chabo chuburai karobai karanso karanginya barai bonsi bakabagawana na bali bakuri president bagai tabagocha ababande twarte bigambo gusi bagacha bonsi pi abarai kwa sababu ya kazi tibai kerana bonsi ondo igete gocha nachi usike nyambati nanyo hote bagagacha titware kurangiria basani tware kurangiria ke saku gyons kegai usike matiangi na rengene mere mutaigeti usike maraga ntwa kwande mena twa kwande amona bani pero toi karansa kericho egai kirase o kaba gusia barai bagu twale ke ntutukuru ke songo resolutions okuna jekinanga na kibwene ta koba asomo choko bumugusi magana yobarai magana ibenga libyo kwagacha nisitugucha chinjera chukweligelie kero twakora magana yu tugatera tukaragira sa tubwadi sikenye bebuya twensi tomenye asomorembe na magendo twensi tukwemoganya n'abantu tubwate kirengekia haleluya nakwana boko nategete ukwana guchapo kinile sogo sabira na igo ntoye ndibuya watu sabira bari tukuna gweta makuri inyare kane stugutacha ibisho byana kwa utukwagacha twatemire miaka 60 sisi independence tuko na shida mingi hapa na pale munganje abakate kisti bali abaye guli bagali ukuturandira rero bakwana mangana maya mukate kisti uli uranja kabwate kewa sago konyonyore mirimo yawo na ndo tamugoji bosyo lakini huko nyakwana kwenge yake na lya gutwara ubanso bonene lakini njira choka mangana ye sasa bali basaba bushaja ya saba ikimeme jingia kumukwana mwakwana magana chisemi unde tayo gatungire nikieni gechisemi kubwamre nya sako etekieni to tegerane mwe to ategerane rero inere ngenjo yokwagacha bali mwaru wange nare yano ndweka kanyamutu wagako na kwake kerere Kenya musima akinejera bonkine tensa alisikesen otara ukibale banga kumanyu mugano ne munankinete mbere samonya bere nkotorobanya monya bere kyaga na umuntu ogoteri uko mini gobeka bya kwateri batebe no kinete sa itirianda kabwaje yanga kerongo cha kuchia iburu alina abikintu yanga kaje kumanya kambi tiriandani tugurta sa turabugiti kora libuguru ujansa kumino ke senyokare